I džastaba ljudi, evo nas u prvoj epizodi, reakcija bila bi druga, ali dobio sam copyright, bože moj, svako mi se dešava, ali sada mi prelazimo na 3 reakcije, ćemo raditi u jednom videu. Hvala za 1 subscribe, će biti sve i vi ćete ostaviti pod A, bit će ovaj video, ako stavit ćete u komentare pod A, to znači da vam je taj najgori video. Znači ovaj, na primjer, bit će pod B, to znači da je taj koji ćemo gledat. Evo vam će vam negdje na vrhu video pisat pod A, ako vam je taj najgori, napišite dole u komentare i da vam je najgori. Počnimo gledat. Hvala za 1 subscribe. Pozdrav ljudi, ja sam oduševljen. Dobio sam moj prvi subscribe. Prvi subscribe? Nije da se nadam, nego znam. Nekom me se svidao... Kako si tu? Dečko, kako si uspio tu? Ne mogu vjerovati. Dobio je 1 subscribe. Pa je li normalno tu? Popularan je. Koliko para dobijaš? Nemaš ni za žvaki. Znači, popularan je sada. Znači, svaka mu čast. Znači, povratak debilizama. Znači, potpuni je debil. To se zna da se zna. I evo, gledajte, još ćemo nastaviti. Kako si? Nije mi jasno kako je dobio 1 subscribe. Moj klip, kad smo, na primjer, malo na uvodu u kanal, kada smo stavljali gaće na glavu Serbian File MD. Kako? Stavljaju gaće Serbijana? O Bože i hljebe, pa je li to normalno? Pa nisi činčila da radiš to. Pa nisi činčila. Nisi činčila, da ti fino kažem. Samo što je to bio M, a bio je njegov kum, Branko, Marko Branko. Marko Branko, čuj Marko Branko. Je li Branko ili je Marko ili je Marko ili Branko? Luci. Nema veze. I htio sam samo da se zahvalim za moj prvi subscribe. Svaka čast, dečko. Ali prvi. Nemoguće. Ljudi. Prvi 1 subscribe je dobio. Ne mogu vjerovati. Ovo je pod A. Ako vam je ovaj najgori video, mislim najgori od debilizama video, znači dole ćete staviti pod A. I evo nas u drugom videu, ako vam je ovaj najgori video, stavit ćete pod B. Zdravo svima! I tebi zdravo, rođo. Šta ima? Ja sam teo da vam se zahvalim za 1 subscriber. Bože moj, htio vam je. Htio, kako se to kaže, ima 1 subscribe, a zahvaljiva se ljudima. Treba se samo tome 1 subscriberu zahvaliti. Htio sam da vam se zahvalim. To znači 1. Htio sam ti, a ne htio sam vam. Htio sam ti. Znači samo 1. I to je velika greška što je ovaj dečko napravio. Nema veze i ona je možda pod A, ali pod B kako priča. Ja sam teo. Nastavljamo dalje. To je tako mnogo. Nemoj sram. Biću poznatiji od Serbijana kada budem porastao. To će biti za 100 godina. A to će biti za 25 godina. Eto, za 25 godina, normalno. Dakle, hvala vam na jedan. Znači, tako i treba da je se spucao dobro, tako mu i treba. Znači, nekaj se spucao jednom, tako mu i treba. Vidite mu faci kakav je ko njelskog konja 62. Nam subscriberu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao! Pa pa! Šta mu je? Je li zdrav? Svinite, ovo niste. Ovo je pod B video.
ako vam je ovaj najgori. Ostavite dole pod B, ako vam je pod A, ostavite pod A. I bit će još jedan video. Pa ga pogledajmo. I evo nas nazad, ovo je pod C. Znači ako vam je ovaj najgori, vidite što sada radimo, ostavite pod C. Znači, i obavezno lajkajte ovaj video, ostavite like, share i subscribe ako već niste. I evo pogledajmo sljedeći video, pod C, zadnji. Alexander, Antiquity Flandin, Galava, Stolste, sad ću kako kad. Stani da ga čujem ponovo, slabo se ovaj čuje. Alexander, Antiquity Flandin, Galava, Stolste, A zahvaljuje se za jedan sub, znači, dečko, sad će popiti fantu da vidimo kako piješ. A jesi popio bustu. Hvala, čuj, hvala. Ćao! Ćao i tebi. Vidite, ja sam dobila krunu. Nemoj srat. Ona je King of Da. What the fuck, pa zahvali se malo, hvala vam ljudi. Znači, došli smo do ogromne cifre, ne Samo mogu. dunete u plančicu i slušajte. To su fanta sljedeće ne kudi. Napokon je ovo završeno. Znači, ovaj je pod C. Prvi video na što smo gledali prvi, to je pod A. Ako vam je taj najgori, ostavite dole pod A. Ako je drugi najgori, znači to je pod B, ostavite ovoga čupu što smo gledali. Znači ostavite pod B, ako vam je taj najgori, ovaj sada što smo gledali, ostavite pod C, ako vam je ovaj najgori. Znači vidimo se u sljedećoj epizodi, do sljedeće epizode, čao!